Da. Jesam ja možda već? Jeste. Lijepi pozdrav gospođi Terezi i gospodinu Stigoviću. Hvala. Čujete me fino. Ja sam gospođa Tereza, jedan vaš inventar. Toliko puta sam se javila i moram vam reći jedno. Neka vas Bog počuva, dugo nam potrajali. Čisto nas kučki da vam rečem. Tako i treba. Hvala. Jako vas svi imamo rada. I vaše, da ne znam šta u životu doživite, veliko zlo, ili da ste nam bolesni, nikad niste sami. Nisam. I rečite, ovaj grad diše za mene i to je prekrasan osjećaj, ima puno ljudi koji su se trčili biti neko i nije im uspjelo. A vi vidite, niste se možda toliko trčili, ali ste imali veliku želju i išlo je spontano i stvar. Ja velim da je tu ima dragi Bog svoj prst. Hvala vam. Vjerujte mi. A ovo što ste tako malo prije lijepo rekli, sve se može nadoknaditi, čovječi život ne. Sigurno. I onoj gospođi bi odgovorila, nek se malo kontrolira. Svaki je onakav kakav zna biti. Vas može uvrediti, vi bi strašno patili da vam je to napravio, recimo gospodin Stigar Zvečki ili neko drugi, ali kad je neko napravio to, što ne zna biti dobar, pa je bio onakav kakav zna biti, pa neka im Bog oprosti, a vi ćete se u životu snaći. Da, samo... Sretite da imate svoj život, svoje dragu djecu i svoje ljude divne i nigdje niste sami. Je, samo znate što mi ne smijemo zaboraviti. Nikada ne smijemo zaboraviti, jer hrvatski narod ima usađenu jednu naivnost u sebe, jednu naivnost i vjeru u ljude i vjeru u one koji su nas toliko puta prevarili i ne dao Bog da mi dozvolimo da generacije koje dolaze budu na isti način prevarili. Eto, to je to. I trebamo im usaditi, ako ne mržnju, sigurno ne mržnju, ali jedan oprez prema ljudima koji su rađe zli nego dobri. I vidite kako ste lijepo rekli, sad ste čuli i kako se ismijavaju iz naše dobrote, pa stvarno čovjek nema riječi iz Svetog Oca, pa to stvarno koda su Bog mi grehe oprosti i srbi. Da, ali moj kolega i prijatelj Boris, ovdje prisutan urednik ove emisije, je lijepo rekao da oni to čine iz nemoći, vjerujte mi, oni su iskompleksiran narod. Upravo to. Da. Gospođo, još jedan puno sreće na mjestu drugima i da nam još malo pričate o onoj prekrasnoj knjizi. Hvala vam puno, svako dobro, doviđenja.